Yes, iyi ni ESPN TV2 turizera ko mukomeje kumererwa neza mu bice muri mu bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara enye zindi zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba namwe muri iburengera bwaryo. Turabasuje turizera ko mukomeje kumererwa neza. Nawe uri kutwumvira hanze y'u Rwanda, mu bihugu byo hanze ku migabane igiye itandukanye, turagusuje turizera ko ukomeje kumererwa neza cyane. Yes, ESPN TV turarigarutse muri cya kiganiro maze kumenyerana gukunda muri benshi cya Menya nibi. Uyu munsi ngiye kukubwira ku cyamamare, ngiye kukubwira ibintu yakoze kugira niwumva umuzi ukomeze kuryoherwa, niwumva utari umuzi kandi nabwo cyangwa nta kuntu utabumuza, ahubwo niwumva utaruzi amwe mu mateka ye urusheho kumumenya ndetse no gusobanukirwa ibyo yakoze. Yari umukinnyi wa basket w'umunyamerika wabigize umwuga, yari umushuteri mwiza, yamaze imyaka 20 abarizwa mu ikipe ya Los Angeles Lakers mu ishyirahamwe ry'umukino wa basket muri icyo gihugu cya Amerika yitwa NBA. Afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye ba basket babayeho bibihe byose. Yagiye atsinda ibintu byinshi, mu nshuro 18 ari All Star, inshuro 15 wagize ikipe nkuru ya NBA. Yagiye akora ibintu byinshi, gusa nyuma yaje kwitaba Imana. Niba rero utari umuzi nkubwiye ibyo bintu yakoze n'ibindi byinshi ntakubwiye, ndibuze kukubwira uze kugumana nanjye ngiye tugiye kubana muri iyi minota. Ni Jose Blessing ibisanzwe, nakubwira ni don't miss. Yitwa Kobe Bean Bryant aka Black Mamba. Yavutse kwa 23 Kanama mu 1978, avukira hitwa Philadelphia muri Pennsylvania. Bryant yitiriwe umujyi wo mu Buyapani. Bryant ni umuhungu wahoze akinira NBA Joe Bryant cyangwa se umwite J.D. Bean Bryant. Mu 1984, nyuma yo kurangiza umwuga we wa NBA, umusaza Bryant yajyanye umuryango we mu Butaliyani, aho yakiniye muri shampiyona y'Ubutaliyani. Maze Bryant yakuriye mu Butaliyani ari kumwe n'abashiki be bakuru, nabo bari abatlete cyangwa se bari abantu bakunda siporo, ari bo Shaya ndetse na Shalia. Kobe Bryant yari umwana mutoya gusa ukunda cyane umukino wa basket ndetse n'umukino w'umupira w'amaguru. Igihe umuryango we yagarukaga muri Philadelphia, aho hari mu 1991, Bryant yinjiye mu ikipe ya basket yo ku ishuri, mu ishuri ryisumbuye rya Marion High School, biganisha muri shampiyona ya leta y'imyaka nubwo yikurikiranyaga. Gusa ijisho rya Bryant yari ari hanze kuri NBA, niho yari ahanze amaso. Icyo gihe yaje no kongera gutangira gukorana na 76 Ers, nubwo kandi yirataga amanota menshi kandi meza yo muri SAT. Bryant yahisemo guhita yerekeza muri NBA avuye mu mashuri yisumbuye. Icyo gihe yaje no kugira amahirwe, atoranwa na Charlotte Hornets ku mwanya 13 muri NBA. Hanyuma mu 1996 ahita agurishwa mu ikipe ya Los Angeles Lakers. Umuhungu wahoze akinira NBA Joe Bryant yatangaje ko azakina imikino ya NBA mu mwaka wa 1996. Kobe Bryant yaje kumenyekana cyane nka Flyer, aho yatsindiye amarushanwa ya Slam Dunk yo mu 1997, ndetse kandi kubera kwigaragaza kwe yaje kwitwa All Star mu mikino ya kabiri cyangwa se muri season ya kabiri. Nubwo kandi hari amakimbirane cyangwa se kutumvikana neza na mugenzi we bakinanaga Shaquille, aba bombi byabafashije kuyobora Lakers muri shampiyona 3 zikurikiranya, aho batwaye shampiyona mu 2001 no mu 2002.
w'ibihumbi 2003. Ikindi wamenya ni uko Kobe Bryant yigeze agira kesi yo gusambanya ku gahato. Bivugwa ko uwahohotewe yari umukozi wakoraga muri hoteli w'imyaka 19 yahohotewe ubwo yari agiye mu cyumba cya Kobe Bryant. Nyuma y'ibi birego kandi byo kumushinja ko yafashe ku ngufu byaje guhagarikwa nyuma y'uko uwo mushinjaga yananiwe gutanga ubuhamya bufatika, maze ikirego cye gikemurwa mu rukiko. Bryant aza gusaba imbabazi muri rusange ndetse kandi yemera ko yakoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cyo gukomeza imikoranire byari byumvikanyweho. Icyo kirego kandi cyatesheje agaciro gakomeye Kobe Bryant ku rwego byamugizeho ingaruka zikomeye cyane. Ibyo byaje gutuma atakaza amasezerano menshi yari afitanye n'amakampani agiye atandukanye ubwo yayamamarizaga product zabo cyangwa se ibicuruzwa. Nyuma y'uko Los Angeles Lakers itsinzwe kuri finali mu marushanwa ya NBA mu mwaka w'ibihumbi 2004, Shaquille yahise agurishwa, maze Kobe Bryant abona amahirwe akomeye abibuye rikomeza imfuruka za Lakers. Yayoboye NBA mu matsinda n'ibitego byinshi muri shampiyona ya 2005 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2006, ndetse kandi umwaka w'imikino wa 2006 n'umwaka w'imikino wa 2007. Kuwa 22 Mutarama 2006 yatsindiye muri kariyeri ye n'amanota 81, andi manota ya kabiri menshi kandi yatsindiye mu mukino umwe wa NBA inyuma y'umukino wa Will Chamberlain amanota 100. Bryant yayoboye ikipe muri shampiyona yikurikiranya mu mwaka w'ibihumbi 2009 ndetse n'ibihumbi 2010. Izo nshuro zombi kandi zitwaga NBA Final MVP. Kobe Bryant yakomeje kuba umukinnyi mu bakomeye muri shampiyona kugeza muri shampiyona ya 2012 ndetse na 2013 ubwo yahuraga n'ikibazo cya Ashley Tendon. Ibi ndetse kandi byagize ikibazo ku kaguru ahagana ku mfundika ari imitsi ihuza izo muscles kugera hasi ku gatsitsino. Iyi Ashley Tendon nicyo kibazo iyo umuntu yagize icyo kibazo ku kaguru ahagana ku mfundiko ku mitsi yo kuri izo muscles ku kaguru inyuma bikagera hasi ku gatsitsino. Ibyo kandi byaje kuba kuri Kobe Bryant ubwo yari afite imyaka 34. Gusa haje gukurikira izindi sezo. Izindi sezo zakurikiyeho zagabanyijwe nuko Kobe Bryant yahuye n'imvune zo mu ivi ndetse no ku rutugu. Bryant avuga ko yagabanutse mu buryo bw'umubiri, ndetse kandi nyuma y'icyo gihe Bryant yaje gusezera nyuma y'igihembwe cyo muri 2015 na 2016. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 Los Angeles Lakers yasezeye kuri jersey ye nimero 8 ndetse na nimero 24. Ibi kandi byatumye Kobe Bryant aba umukinnyi wenyine mu mateka ya NBA ufite imyenda myinshi cyangwa se jersey nyinshi zasezeye mu kibuga. Kobe Bryant niwe first guard wa mbere mu mateka ya NBA wakinnye shampiyona 20 gutorwa ku izina rye inshuro 18 muri All Star, byatumye ribi rya kabiri ry'ibihe byose. Kobe Bryant yatwaye awards enye za NBA MVP. Ndaje nkubwira ibyo yegukanye. Yihaye kandi izina rya Black Mamba hagati mu myaka y'ibihumbi 2000, maze kandi riza kumufata muri rubanda bamenya nka Black Mamba. Yatsindiye imidari ya zahabu mu makipe y'imikino ya Olympic aho mu gihugu cya Amerika hagati mu mwaka w'ibihumbi 2008 ndetse na 2012. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 yatsindiye igihembo cya Academic Film Ngofia Animated nziza kuri filime ya Dear Basketball yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2017. Nkubwira ibintu Kobe Bryant yagiye atsindira. Yabaye champion wa NBA inshuro 5 mu mwaka w'ibihumbi 2000, 2002,
2009 na 10 inshuro ebyiri nka NBA Final MVP mu mwaka w'ibihumbi 2009 ndetse na 2010 inshuro 18 yagiye muri NBA All Star mu 1998, 2000 ndetse na 2016 inshuro enye nka NBA All Star MVP mu mwaka w'ibihumbi 2002, 2007, 2009 ndetse n'umwaka wa 2011 inshuro 11 nka Team All Star NBA First Game mu mwaka w'ibihumbi 2002, 2004, 2006 ndetse n'umwaka wa 2013. Yabaye kandi inshuro ebyiri nka team ikipe ya kabiri ya NBA yose, aho byagenze gutyo mu mwaka w'ibihumbi 2000 ndetse na 2001, ndetse kandi inshuro ebyiri za Team All NBA ibi ya gatatu imyaka ibiri mu mwaka w'igihumbi 1999 yongera kubisubiramo mu mwaka wa 2005. Ndetse kandi ntabwo wakibagirwa inshuro 9 za timu ye nka NBA ikipe ya mbere defensive cyangwa se ifite ubwirinzi budasanzwe, aho byabaye ku nshuro 9 zose zikurikiranya, aho mu myaka nakubwira mu mwaka wa 2000 ibyo byarabaye, 2003 birongera biraba, 2004, 2006 abiheruka 2011. Izindi nshuro kandi 3 za timu ikipe ya kabiri ya NBA yabaye defensive nabwo icyo gihe bwo yari yabaye ya kabiri, ariko hari ikindi gihe yari yabaye ya mbere. Muri iyo myaka nakubwiramo umwaka wa 2002, 2001 ndetse na 2012. Ibyo ni ibihembo Kobe Bryant yagiye yegukana ku giti cye ndetse n'ikipe ye, aho yagiye aba MVP wa NBA. Ibi MVP ni Most Valuable Player, umukinnyi w'agaciro kurenza abandi. Icyo gihe Kobe Bryant yabyegukanaga ari wenyine, ariko abifashijwemo n'ikipe ya Lakers. Kobe Bryant yapfuye ari kumwe n'umukobwa we Gianna n'abandi bantu 7, aho bazize impanuka y'akajugujugu yabereye muri Calabas, aho ni muri California mu mwaka wa 2020. Nyuma yaho kandi haje gutangwa icyubahiro n'inzibutso nyinshi, harimo guhindura izina rya All Star MVP Award mu cyubahiro cye. Barabihinduye, aho kugira ngo bibe All Star MVP Award biba NBA All Star Game Kobe Bryant MVP. Uyu mugabo kandi yitabye Imana abarirwa umutungo ungana na miliyoni 600 z'amadolari. Reka nkubwire ngo niba wifuza kubana natwe mu biganiro bitandukanye, kanda subscribe, ukore like ndetse na share, ntucikwe n'ibindi byinshi dukomeza kukugezaho. Nawe wifuza kwamamaza ibintu byawe, waduhamagara kuri izo nimero ureba hasi kuri screen yawe tukabasha kukwamamariza. Reka nkushimire wakomeje kubana nanjye. Rero nakubwiraga amateka, imvo n'imvano ya Kobe Bryant, amateka ye yose. Wari kumwe nanjye Jose Blaze. Menya niba nakagaruka. Ciao ciao.